10 ukwezi ni ukwa gatanu. Hari byinshi rero byavutse bivugwa, hari ibirirwaho, ariko mbere na mbere kugira tuganire ndabasabye rwose abankurikira, abandebera videwo rwose mume subscribe ndabasabye, mukore kuri Nyamasheke Freddy TV kuri subscribe ndabasabye, nanjye nzamuke rwose ndabinginze, ndabisabiye rwose mumfashe abankurikira aho ariho hose muri mumfashe rwose mume subscribe. Umuhungu wanyu Nyamasheke Freddy TV. Rero ubwo rero nagira ngo tuganire ku byaramutse bivuga, cyane cyane duhere ibyavuzwe muri politike, ibyavuzwe muri siporo, byavuzwe muri showbiz, hose tuzajya tugenda dukandagiza mikeya kuko dufiteho noso gake dufiteho noshoni nasiyo kabisa tuyifiteho. Hari icyavuzwe ku munsi w'ejo, ibyavuzwe ku munsi w'ejo nibyo numva naheraho kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nabizi ko uhereye muri siporo, nyuma y'uko ikipe ya APR bayinyagiye ikayinyagira kabisa ibitego 4-1 bibaza byose, ikipe ishaka no kujya muri Champions League turimo za Zamalek na za Rahiri na za Piramide rwose bayinyagira 4-0, bayinyagira ibitego 4-0 rwose, 4-0. Rero ubu nyuma y'uko bayinyagira ibitego 4-0, hari ibyavuzwe ko umutoza agomba guhambirizwa rwose, n'abakinnyi bagera kuri 11 nabo ndahamya ko batazakomeza iyi shampiyona igiye kuzatangira umwaka utaha rwose, nabo barimwe mu bazahambirizwa. ubwo rero ndumva cyakurikiraho mu kubitega amaso, ibindi byaramutse bivuga mu ikipe ya Rayon Sports, nayo ejo yarayikubise agakipe ka Marine kakuvaga kayigora cyane, ariko noneho yayikubise ibitego 2-1, ariko bareba imitima yari yahagaze kuko babanje ibitego 2. Reka nkubwire babanje ibitego 2, Marine yabacanye nk'umuriro, umva bararusunitse paka rugiye kugoma. Ubwo rero aho numva ngereye aba yarakoreye amakosa rwose, man urareyo rwose ntabwo nifana, ariko buriya mba numva ko mu Rwanda ikipe zose zajya zisabanganya ibikombe rwose, bizaba ikipe zitwara ibikombe ari ikipe imwe ihora rimwe, reka bagomba bakabamo shanjoma na rero nayo ikikamata ikajyana agakombe, ariko uyu mwaka ubundi yari ifite amahirwe pe 50% yo gutwara igikombe, aho ikiriye kwa Muhanga tayari ibintu biba bisubiye urudubi. Urabona ubu ngubu APR irarusha Rayon Sports amanota ndakeka 5. Urumva yaba yarakubise Muhanga, urabona ko Arahiri yari yakoreye akazi Rayon Sports. Ubu rero ibi biri kurushwa amanota angahe? Mbwira mwebwe muzi imibare, biri kurushwa ndakeka amanota ubu ngubu 2, ariko kuko yatsikiye kwa Muhanga nuko nyine bimeze. Kandi urabona ko APR ifite n'ubundi rero imbere nayo muri Sudani, urumva ko rero igumye ikitsindira imikino yayo yose, ndahamya ko yari ifiteho amahirwe rwose yo kuba yatwara igikombe, ariko kuba yaratsikiye kwa Muhanga byasubiye urudubi. Ubu rero ibyo ni ibyavuzwe muri siporo. Muri politiki naho ndaje mu kanya tujyeyo
ugumye mu nkore subscribe ndabinginze abarebye video twanjye kuri Nyamasheke Regi TV ndabingize ni muri subscribe rwose ndabinginze muri subscribe ndabatakambiye ni muyindi rwose